Mayik tabir bu khai pun aku image TV na taram na okcha bakal loina na Rajesh Kumar na khurumjari ngasigi marwe pauda Manipuri Governor Anusya Uike na Ayushman Bhava thoram ngasi hodokre 26 sector Assam Rifles kudak lawthu uhai ba kolau lauduna kakching da miyam ko ba wakat khongcha chatkre No more trips to Delhi call PM Modi here remove Assam Rifles from Manipur Haibna Singba placard Sing Paiduna Wakat Mifam Chatakre Loinana C-295 transport aircraft Nasi India da Kusin Harakre Mapungoi Pau Lobirasi Manipur Lengaki Minister of Health and Family Welfare Amadi Directorate of Information and Public Relations DIPR na Sinduna ngasi Chingmairongi Classic Grande gi Imperial Hall da pangthokpa thodokpa thoram amada Manipuri Governor Anusya Uike na Ayushman Bhava Saturation Coverage of Health Scheme hodokre thoram du da Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan amadi ate myoy kyasu saruk yakhi thoram da wanga aduna Governor Anusya Uike na ngasi India gi President na Nationwide campaign ama oiriba Ayushman Bhavat Haudoki basi yam nungai ba phawi campaign haudopui thoram assistant level gi thak da sinduna ngasi lamdam sidasu pangthokli thoram si Manipur da Community Health Center Village Health Sanitation and Nutrition Committee Urban Local Body Committee sing na sinduna paksa na pangthokani Governor Makhata Akibda Prime Minister Narendra Modi na India da lariba Nagarik khudikmak aphaba haksel gi khudong saba phanghanarba pamli amadi mioi amata layengdana thadokningde campaign asi maru oiba pandamdi tongan ba health scheme kaya lairiba sigi matangda miyam da henna khanghanba amadi lairiba scheme sing asigi kanaba sing arapa amadi anakpada laiba yauna mifum khudingmakta phangli haibadu ensure tohanbani campaign asigi saruk ama oina Ayushman Bharat scheme gi eligible beneficiaries sing da card sing su phangangani masigi main objective asi Arogya Lakshya Seva promote toba amadi India ki manung da lairaba amadi middle class family sing da health services phanghanbani hayasu governor na phongdok kibo loinana India asi haksel gi lamda kumang sauksina thabak tori walebak amani Manipur su leminary state sing marakta kumang sauksina haksel amadi ana layang gi lamda mangjil thana thabak tawo state ama oiri ngasi hodok liba scheme asina hana hodok kiba haksel gi scheme sing gi mathakta state asigi khungang khudingmak ki miyamna ana layang gi lamda ahen ba khudong saba kaya phanghanba ngamlagani haiki कहूंगी इस समय एक संकट के दौर से हमारा ये मणिपुर गुजर रहा है इसलिए मेरी सभी से अपील है कि हम सब मिलकर राज्य की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से रहने की परंपरा को फिर से स्थापित करने के लिए खुले मन से मिलकर बैठकर इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करें हिंसा का मार्ग जो लोग कर रहे हैं उनसे कहें कि वो छोड़े अफवाहों पर ध्यान ना दें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें दुखी पीड़ित व्यक्ति को मदद करें और सांत्वना देकर उसे फिर से खुशहाल जीवन में लाने का प्रयास करें आज इस मौके पर मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ साधुवाद देती हूँ हेल्थ मिनिस्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को
अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम साउथ जोन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री मनोज भट्ट, कल्याण आश्रम मणिपुर की सेक्रेटरी कामई रोकोस अमसुंग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के एम दोनचली गोलमई ngasi राजभवन दा गवर्नर अनुसुया उइके गा उनदुना मखोयना सिंग अमसुंग तम की तोंगान तोंगान बा मफम सिंग दा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंग दा चत्तुना रिलीफ मटेरियल सिंग यंथोकलुबगी मतांग दा पाउदमख्रे हौजे हौजे कांगलुप अनि की मरक्ता हिंसा की थौदोक थोकलिबा असिगी मनुंगदा मखोयना पांथोकलिबा ह्यूमैनिटेरियन सर्विसिंग अदुबु थागतप फोंदोकलदुना कांगलुप अनि की मरक्ता संताइनबा पुरकनबगी लंबीदी वारी वताई सानबा खक्तना ओइगनी हाइबा मियामदा खंगननबा गवर्नरना मखोयदा निक्सिंखी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की न्यू कठिल मांबी पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा इरेंग नागा विलेज अमदी खरम वाईफाई अनिगी लोनबदा ngarang खुथोकनबदा कुकी मिलिटेंट अहम लेखिद्रबा मतुंग ngasi मखाताना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की फुबाला मनिंगदा लेबा चुचामपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सिंगफई चिंगी एरिया दा खुलंगाकपा खुंजा सिंग अमसुंग कुकी मिलिटेंट सिंगा अकन ममोंग दा खुथोकनख्रे थौदोक अदु सिंगफई चिंगथक्तगी कुकी मिलिटेंट सिंगना नोमई कापथरकपदगी खुलंगाकपा वॉलंटियर सिंगना हंदुना नोमई कापलखिबनी खुथोकनबगी मनुंग सन्ना ngasi चौराकना नोंथिल पुंग अमरोम ताबदा खुलंगाकपा वॉलंटियर सिंगना हंदुना कापदा चिंगफई बंकर नंबर 1 दा लेबा कुकी मिलिटेंट सिंगी मरक्ता यौक्सिंदुना मैतै सिंगदा अटैक तौबदा यावबा मणिपुर पुलिस की सब इंस्पेक्टर अमा नोमैना पांदुना सिरे हारी लेखिद्रबा एसआई अदुगी ममिंगना होलखुमांग हाउकिप कवि खुथोकनबगी थौदोक अदुदा कुकी मिलिटेंट खरदी असो अपन यावकी हारी मणिपुर पुलिस की एसआई होलखुमांग हाउकिप सु कुकी मिलिटेंट सिंगी मरक्ता यौक्सिंदुना मैतै खुल सिंगदा अटैक तौरकपगी थवोंग अदु चथरकपनी हाइना पाउगी सोर्स असिना हारी थवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना सीडीओ थवाल यूनिट की ओसी यावना तोंगान तोंगान सीडीओ टीम तरुक याईपोक पुलिस स्टेशन की ओसी के लोइनना अतई टीम कयाना थवाल एसपी की पौता मखादा याईपोक मालोम विलेज थीहुब हुंबगी थबक चथख्रे ऑपरेशन अदुदा नुपा नुपी हुमरारोम वेरीफाइड तौकी तुंगदा मखाताना हैट्रोई पोकपी चिंगलक वारोई चिंगे अकोइबदा थी हुंबगी थबक चथबदा वारोई चिंग चिंखोंगदा गन्नी वैक अमा एसएलआर नंबर ना J5997 अमा अमदी एसएलआर मैगजीन तरानिथोय हापतुना थमलंबदगी फागत पंगमले हारी मणिपुर के असम राइफल्स लोकथो असम राइफल्स ना मिचम हाटप यानिंगदे मिचम मियाम द नोंगै कापसिंदुना मिचम अनि हाटखिबा पलेल द लेबा 26 सेक्टर असम राइफल्स खुदक लोकथो हाइबा खोलाव कया लाउदुना ngasi कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दा मसिंग यामलबा मियामना वकत खोंगच चतख्रे कक्चिंग लमखाइदगी हौदुना कक्चिंग कैथेल फावरगा कक्चिंग चुमनांग पार्किंग फाववा चतुरगा कक्चिंग कैथेल तमना अमुक हलक्तुना लोसिन खिबंगसी के मियाम के वकत खोंगचत अदुदा मियामना हाईली कंडेम द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ सिविलियन यंगखोम जिटेन ऑफ कक्चिंग बाय 26 सेक्टर असम राइफल्स पलेल मणिपुर ऑन 8 September 2023 पनिश द कल्प्रिट सुन डाउन विद असम राइफल्स लौमी द नोमई कापसिन बा कुकी सिंगबुदी फादना खुनगाक्चरिबा मैतै सिंगबु फाबिगनु मिचम मियाम सिंगबु लेपलितना ओट नैबिरिबा अमदी नोमै कापसिंदुना मिचम अनिबुसु हाटखिबा 26 सेक्टर असम राइफल्स पलेल खुदक लौथु हाइना थाबा बैनर सिंग पाइदुना चटकी वकत कोंगचत अदुदा मियामदा मणिपुरदगी सु खुदक लौथु मिचम हाटपा असम राइफल्स दनिपियु मणिपुरदगी असम राइफल्स खुदक लौथु असम राइफल्स न मिचम मियामदा चथबा काहेनबा थोंग यानिंगदे गो बैक असम राइफल्स लॉन्ग लिव मणिपुर इमालेबाग मणिपुर ने याइफ्रे हाइबा खोलाव कयासु लाउखी People's Protection Force Irengban Women Wing na sinduna ngasi Irengban Hawairu Committee Hall da saidang laraba kuki sing takthoko air gi mong gyaningde amasung palel gi air loktho haina wakin pam kre me ahumdagi maitai da atamnana chatharak patlanda air na kuki singbu phong na mateng pangle haina launering I cherekta thasigi nipal da palel da kuki sing na landarak tuna kulngak liba kunja singa akan mamong da lan
तौबगी पाउ ताबदगी माइकई कयादगी चंचिनरखिबा मैरा फाइबी मणिपुर पुलिस अमसु एम्बुलेंस फाउबा पलेल मनाकी लैमंगाई चिंजिन अमदी बिजोयपुर 26 AR ना बैरिकेड साजिंदुना पलेल मियामबु हाटलसनु मतागुम अथिंग पीखिबा AR गी थोंग अदुदा पेंद्रबा मियाम गा चाउन मुक्नबदा मिचम अनिगी पुंसी महानखिबा अमसुंग सासन फुबदौना फुरगा तानखाइबदा मैरा फाइबी कया असो ओपन नंगनखिबा AR गी थोंगदु PPF इरेंगमनगी वुमेन विंग ना अकन ममोंग द कंडेम तोई हाइना वुमेन विंग गी माइकैदगी फोंदोरकली ngasi wakat mefam aduda nupi singna long lip manipuri ngamkai kaibe yaroi go back Assam rifle amasung paleldagi air lokthokko haiba kholau sing lauki amna pangda ba thodo khoi manipur aikoi iramdam masida iramdam ngakse ge air sukchang changan diganu di palena na te manipur gi mafam khudingmakta sukham thamdiganu gi lisa chajat aikhoina condemn dawi maramdi aikhoina lan bang na chatpa matamda na kura popida bijoypur da laimnai singdinda aikhoi nupi mayambu hajallaga thammaga moina wonjallaga nomena kaptuna hathibane matamduda moi nupa ani sigibani aduga nupi humda hena sokhibani asigumba makogi matat ase yaningde maramasina aikoi manipur da machi khudingmakta thamibagi mahutta atopa manipur ngaksanaba manipur gi force wena thambiu haina aina meyam gi pungning singsinja kuki narco terrorist kilan asigi makha chathrakpa thodokta Thasigi tang Nepal da palel da kuki militant singna maitai khulda landarakhiba aduda Assam Rifles na kuki militant singda mateng pangsin bagi mawong da micham miyam da onsin duna nongmai kapsin duna chathakhiba miot minai da micham ani sikiba aduga mioi chani rombuna so open nanghan khiba thodo adubu yaningda phongdok aduna khambo apunba maira 5 loop na sinduna ngasi khambo new market ta wakat pham pakthokre khambo part 1 2 amasung 3 gi tongan ba lekai singdagi yamlaba maira 5 sing amadi club organization singi thomi sing yauna pangthokhi wakat pham aduda saruk yakhibi khambo apunba maira 5 loop ki vice president K Sunita Devi na phongdok khibada thasigi Nepal da palel da kugi militant singna nongmai bom kapsalakpadagi palel gi maitai khul asibu kannanaba thomjin narakhiba maira paibi amasung naha kayabu 26 AR na barricade sizinaduna thingjin badagi chauna mungnarakpadagi miyam da nomai kapsin duna maral lejudaba naha ani gi punsi man khibata natana sa sanda phubugumna yamna thina phuduna maira paibi sing yauna mioi mayam ama sopan nangan khiba thogdo adu khambo apunba maira paibi lupna yamna kanba mawongda kandhem towi haiki Mahakna bakata na hai thodok aduda chenaba Assam Rifles ki patron singi mathakta akan basira pigidabani amadi thodok adugi matang da Manipur lengak na judicial inquiry tawgadabani haiduna AR na asuk tamthiba dam asigi miyambu tumna halagi haibagi mawong da chatharak thiba Satrak laba fawda Manipur lengak ngasi fawda kari yengduna leibano miyamgi lanthum amadi miyoi bagi punsi kanba ngamdrabada Oirabadi Chief Minister and Biren Nasana Khangna moral ground da pham thadopiu haiki anganga san sanga gumdara thoraga talakhiba chamjaraba maidai masa ani bisu hatok bihiba masida akhoi gi khangbo apunba maya pai binai subja yawang ngamoi Manipur da laiba sarkar asiga India sarkar ga asina Assam yengdura asigumba thodok sing asi tho bhaw de yengdura lari mase karigina Manipur da ki Assam rifle athoba matam da lokthok bigo kuki militant sing busu tan thok bigo loinana akhoi gi laiba praja sing asi amtang tang du laitana leijaba punsi amagi mahing da lehen biyo khoi maitai praja sing bo Assam rifle je athoba matam da lokthok biyo haidna khabo praja mara pa bi apun balupna mayam da Hokyo September Nepal da Kaching district manung sanba palel da sanction khiba miyam gi khongjang da Assam Rifles na mara laijadaba micham miyam da onsinduna nongoi kapada miyoi ani sikhi amadi miyoi kya amana sathina so pannangan kibagi ka henba thongbu ngasi pham khiba CPI Thawal District Council gi mifamna akan bamong da condemn towi thodok asida chenari ba Assam Rifles ki mathakta ain gi oiba matik saba action athuba da lokhat kadabani haina dabi tawbaga loinana hojik Manipur da thokliba tha mari henjilak laba irang asi
BJP की डबल इंजन लेंगाकना मखा कया यामना सांगतहन खिगदौरिबनो हाइबा वहंग हंगली अमदी ओहिलकलिबा फिल्मसिंग असि पीपल्स सीएम अमदी पीपल्स गवर्नमेंट ना मणिपुर मियाम दा तंबीबा इतिहास की तंकक अमदा लेंगदना लेहरोगदबा कौंगम लरोइदबा खुदोल अमनी हाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थवाल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सेक्रेटरी ना थोरकपा चोर अमना फोंदोरकली कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा लेमंगाई चिंजिन द थासी नेपाल द 26 सेक्टर असम राइफल्स ना कापथोरकपदा लेखिद्रबा यंखोम जितेन सही निपुतरेत कक्चिंग चुमनांग लेकाई संबलई परेंग द लेबगी असिबा हक्सांग जेनेम्स की मिरेल संग द लेरखिबा अदु हैंग सेप्टेम्बर 13 दा लौरगनी हाइना थवाल अमदी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट अपुनबा लूप TAKDAL की प्रेसिडेंट यंखोम भाग्यचंद्रना फोंदोरकली तकदालना मपुंग ओइबा थौदांग लौदुना ngasi कक्सिंग फोक्सुपाट लेकाइदा लेबा लाइब्रेरी अमदी इंफॉर्मेशन सेंटर कक्सिंग दा पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबा अमदा तकदाल की प्रेसिडेंट यंखोम भाग्यचंद्रना हाई जितेन की मिहात अदु यानिंगदबा फोंदोकतुना सेम खिबा JSC against the killing of innocent यंखोम जितेन by Assam Rifles ना थासी तरादा असिबा हक्चांग लौब चटपदा कक्सिंग की लुप खरना अथिंगबा पिरकपदगी असिबा हक्चांग पुथरक्तना हलक्खिबगी मटांगदा लेखिद्रबगी लोइनबिना अथिंगबा पिबिखिबगी मरम सेंगदोक पिरकननबा फोंदोकखिबा वाफमबो लुमना लौजदुना नसिगी मिफम असि पांथोकसबनी JSC की मिहुत सिंह लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगी मियोय सिंह कक्सिंग की CSO सिंह की मिहुत सिंह यावना तकदाल की एडवाइजर नोंवाइथेम मोधु अमदी नोंवाइथेम मोधु महक मसामकना थोरम मपु ओइदुना अपुनबा मिफम असि पांथोकपनी मिफम असिना कुपना खनदुना हौजिक मणिपुर की मफम कयादगी एयर सिंह मणिपुर दगी लौथोकननबा तक्सिलिबा असिबुसु सौगतपा अखोय मसेल अमगा अमगा पाव फाउनबा वाट हौबदगी थोखिबा असि मटुंगदा अमुहन्ना थोहनदननबा अमदी लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगी अवाबा असिसु खरमखै कोकननबा हयेंग अयुक पुंग मापल ताबदगी हौदुना मियामगा लोइनना कक्चिंगदगी जेनेम्स की मिरेल संगिदमक खोंसानगनी अथौबा असिगी हक्सांग कक्चिंगदा पुरकलबा तुंगदा मियाम की ओइबा अचौबा इकाई खुमनबा अमा उत्पगा लोइना मणिपुर की पुवारिगा सागोनदुना लैहोरगदबा कक्चिंग मचिन मनाव सिंगदा लैबा वंखै मैराबा पोइलागी निंगसिंग खुबम मनाक्ता लैरोल चनबगी थोरम पांथोकसगनी हयंगी अथौबा असिगी लैरोल चनबगी थोरम असिदा मणिपुर लैरिबा मियामनसु मागी ngamjaba लैमना अमत ओइरबसु कटपिउ हाइनसु मियाम की पुनिंग चिंचिलखी भगचंद्रना मखातारादुना हाई कनागुंबा मियोइसिंगना लेखिद्रबगी अवाब तारबा इमुंग मनुंगदा ताबदा नुंगाइरोइदबा वहाई वतासिंग थमलखिबा अदुबुसु ngasiगी मिफमना यानिंगदबा फोंदोखिबगा लोइनना मतुंगदा अमुक हन्ना मियामना ताबदा नुंगाइरोइदबा वहाई वता सिनबगिनो हाइनसु मियामगी पुनिंग चिंचिलखी माकी हक्सांग असि अखोइना कुमना खन्नर मतुंगदा लाकदबा हयेंग तारीख तरागा मरी सगोन सिनिम असिदा पुंग मापन ताबदगी हौना खोंसालगा अखोइगी लेगिद्रबा अथौबा सिगी हक्सांग असे जेन्सकी मोगदगी पुरपा हैबसे ngasiगी फमिनगिबा कमिटी खुदिमंगना अयाब पिदुना ngasiगी अखोइ मनपुर पंजाय मांगदा अखोइगी चटकदबा हाईवे सिंगदा अपुंग फाना माबु अखोइना सन्मान कबगलोना पुरलगनी असिगलबा पुरकदबा सन्मान तौना पुरकदबा असिगमा खोंचत असिदा ngasiगी मनपुरदा लेबिरिबा इरिसा खुदिमंगनसु महाकी लेगिदबा हक्सांग सिदा अंगंबा लेइ खुजोक अमत कबिदना अखोइगी ngasi ओइरबा चटलिबा मणिपुर की इतिहास सगोन लेहरोगदबा असिगलबा लानफम मसिदा अथौबा ओइना लेखरबा अखोइ जितेन सिंगागी मफमदा एकत लगत तंबियो हाइबसिजु ngasi गे अखोइगी JSC अमसुंग ngasi लेरिबा कोर्डिन कमिटी पुन ngasi माइगेदेसु अखोइना मयांग हमदा लुंगना थमजरी मैटे सिविलियन सिंह असम राइफल्स सिंह चथरखिब तमथिरब मियोट मेनेकिया की मायोक्ता ngasi वांगोई समुरौ नावरेम ओइनाम सोमबुंग वांगोई पांगल खाइदेम लाइफ्राकपम इरम सिफाई युमनाम हुइद्रोम वांगोई कबुई थियाम थोंगखोंग लक्ष्मी बाजार मैरापाई सिंह यूथ डेवलपमेंट यूनियन क्लब की सपोर्ट के लोइना वांगोई बाजार दा अचौबा वकत मिफम फमख्रे मिफम अदुदा नो मोर ट्रिप्स टू दिल्ली कॉल Prime Minister Modi here, remove Assam Rifles from Manipur, no more cookies, no more Assam Rifles, silence is not the solution, please act Tabiren, Haibna Singba, Wahi Singh Thaba, Placard Singh, Siznaki. Mifam Adugi Matanga
Wangoi apun bamara pai bigi General Secretary Sagol Sem Asan Hai Manipur lak liba amadi lairiba Assam Rifles asi Manipur ngak nanaba amadi maitai kannanaba lak panati makoi na chathakiba thawom kaya aduna makoi gi wakalon asi maitai losinanaba lak pani hai bagi khudam praja Pijarabani, Miam Mop Tugai Mingda Kulai Paidaba Ima Ibel Sing the Onsinduna, tear gas Amadi Nomai Capsule Liba, Amadi Chatarak Liba Mut Minekaya, Asina, Maram Oregam Manipurda, Assam Rifles Labing Matok Tadre, Maramasina Manipur, Ngak Nanaba, Amadi Bias, Oina Tabak Taugadaba, Oiragadi Assam Rifles, Hanbi Kro Haiki. The Maram Oiraga Yam, Tina Mut in the Minai Kankrabani, Aduna. Maitai macha Manipuri macha koi bu ngak palak mana taba hat pala iba Assam Rifles in je maitai lamdam sida leibagi darka ta de athuba matam da chathok ta thoki bana yamna afaba oigani aduga leiba ku ngak piri ba phambu kon biri ba mayam su praja yaurak tragadi nohoi gi praja sing se Assam Rifles da khalla khalla ga hat khargadi nong manangi praja leira oi praja yaudana ningthau oiba yaroi thopira o praja hatliba sing se athuba matam da tan thoki na ba hona bi natragadi maduda tholakpa afafata ba punamak Koi na loy na dai pu gata bani habise akoi maira pai binane hairi basini ngasi Panbaya abadi handak thokiba mob violence adu tankhaina naba hotnabada Assam Rifles na nomai amade tear gas kapadagi hauzik ima ahum Genesis Hospital da laikan aduna leiribani Public voice to bring normalcy and peace in Manipur aseng bapaudam by relief campers of Oinam Higher Secondary School haiba thorom ma ngasi Oinam Bazar da Tanglei Hada Manipur Kanbaluk Tamkal Oinam na Sinduna Pangthokre ngasi mifom aduda M Manglemba Singh President Advisory Committee Tamkal Oinam M Rama Devi President Tamkal O Sanahan Bidevi Vice President Tamkal Ais Maipak Devi Vice President TAMKL Tamkal gi Advisor Singh I Jugeshur Singh O Ibochauba Kuman O Nimai Chan Singh O Bimla Devi na Singh Bana Thorongi athoiba mithunglen sing oina saruk yaki relief camp ta laibi inmate Pukhrambam Lairen Tombi Chuchanpur Tingkhang Faidagi nupi amana phongdok khibada thawai dabu hinglabadi haiduna yamna wana masada selakpa phi adu natana karimata pudana chelakhibani aduga oinam gi relief camp asida laiba phanglakhibani relief camp asida local MLA natana kanagumba MLA minister amata ngasi fawda laktuna hana yengbiradaba asi yamna laibak thibani haiki asumna aikoibu kayam koina otlaga thambi khidoino haina lengakta pendaba phongdokhi Masih pun menunggu aku ni ada pun betul tidak. MLA menteri nak apa? Aku ni orang tu puri ba. Mereka MLA sifat tanah tanah. Kalau MLA nak apa? Aku ni lili MLA habis. Kalau nak supaya boleh, aku ni anak lili MLA habis. Lili nak kau sini. Lekas ada. Nikthukong Bazar da ngasi pung mapan makhairam tabadagi hauna Central Force di gari sing lae haiba pau tabadagi Nikthukong gi mara faibi Ima Ibel Singh na lambi da thoktuna BSF ki lakba gari mari thatuna chahan khidre Ima Ibel Singh aduna Manipur da Central Force sing leibirano hanbi khro gari chatpa yaroi haina Nikthukong Bazar gi tidim lambi da Ima Ibel Singh na hipsinduna BSF ki gari sing adu pung anirom thatuna thamki tungda gari sing adu mamai leiduna hankhre hairi National Identity Protection Council NIPCO nikhat khibagi kulumdoi subam ho kumot thorom ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thorom aduda NIPCO gi President Oinam Premjit UPF Manipur gi President Nongthombam Rupachandra Kada gi President Hizam Priyo Kumar Mapi Council gi President KC Romeo amadi social activist Sarto Tandana Komna President member Singh Oina saruk yakhi Ngasigi thoramda saruk yakiba NIPCO gi President Oinam Premjit na hai hojik Manipur da leiriba irang asida chinkoki narco terrorist singna periphery area singda tattana nomai kapsin ba amadi bomb pokhai handuna awaba tahaliba sida state amadi central government na laksina ba amadi control tawna ba hotna bidaba haibasi NIPCO gi maikai dagi aduki matik condemn tawi Ngasigi pause singda Manipur gi tampaki lam singda aspa thamgadabni haina irakpa sisu condemn tawi makoi guma narco terrorist singna su militant singa punsil laga makoi bu thadoktuna thamlaga maitai miyambuna hanjin khut tharakpa air na makoi misang changbasi laibak thibani athubada state amadi central government na waruchin ama pubirak piro wathok si security force singna loishinba ngamdragadi
handuna chapi crop Manipur gi miyam na irang asi thengnajarge haiki Kadagi President Hizam Priyokumar na Manipur gi irang asin maram oirga ima ibel sing asi awaba kaya mayok nari aikoi gi ima iche isal sing na tha kaya lambi sorok ta tumduna ngak sengadar buna haina haidi ang lagi doi no masa masisi kaya kui le kui ngaga lagi doi no aduga dai jong khando ba aikoi gi nihu ne na thagat ki lo mayam du gi matu masa sing aduna kari phom le gi se aikoi masi yeng badal kar le tasina aigi wakamoda maka khalli nasima aigi yumdagi haigal ko matamda aigi office yor ko matam se da lupa sama ke humpu ena tinga lupa tara ka tinga dani ai pesa tinga dani dati ko ena haidis Hairok Development Club ISDC gi hana thau puram basingi matam loikibana maram oirga club asige general body mifum ama September tara Lisingani kulumdoi namajing numita club asig advisor ningthozam samirna mayai tangbal loduna pangthokhi wenpham aduda yetnaba laitana chatliba session 2023-2025 ki nauna thau punanaba khankraba club asigi thawmi singi wasak lobagi thorom ngasi September 2023 leibak pokpa numit asigi nungthil pung mari taba matamda hairok part 3 lamlong mari fangbada club asigi advisor ningthozam samina wasak lokhi ngasi wasak lokhraba sing adudi laisram Nelson president sinthangamba laisram amadi ningthozam Ranjit Singh vice president hizam Dinesh secretary general laisram Mangalsana secretary finance ahong sangbam Roshan Khan audit oina mathang sina khan khibaga loinana atai Pamsing amadi executive member sing kanki ngasigi thorum aduda ningthozam Samir advisor thokcham Manglem advisor ningthozam Rajmani advisor thokcham Rajendra advisor thonawjam Roshan convener hairo apunba club laisram samu former president laisram Selungba advisor amadi ahong sangbam Jogendro advisor president member sing oina saryaki Lupa crore lising kumatoi ga chamapan kuntra mangagi project ki makada Indian Air Force na aircraft yankai taruki order taukiba adu ngasi ahanba C295 transport aircraft kusinnarakre Spain gi Seville laiba Airbus Defence and Space tagi kusinna bagi thoram aduda Air Chief Marshal BR Chaudhary na saruk yaki aircraft ra to kakti flyway condition da pigani aduga ate aduna Gujarat ki Vadodara da laiba Tata facility da pankhat kadabani hairi tha asida ahanba aircraft adu India da pilot lagani madugi formal induction ceremony na Hindon Airbase da togodori aircraft yankai taru Indian Air Force ki damak lai gadaba program adu Airbus amasung Tata Advanced System Limited tasal anina punna paiminabani hairi Rajasthan Petroleum Dealers Association fuel the value added tax VAT hengalakpagi mayokta Rajasthan state laiba fuel pump sing ayupung tara dagin numidang waram pung taruk fawba hangdanarba numit nini September tang tarom de amasung taramari fawba strike chathaba hokre strike chathariba sigi matang da Rajasthan Petroleum Dealers Association gi President Rajendra Singh Watina haikibada chathariba strike asi state asida fuel the lowa VAT rate hengalakpagi mayoktani state asida Lanai Mui na salaiba fuel pump listing mga chatret lom na strike asida saruk yari haiki ngasi ayukta miyam na strike chathai haiba khangdabana petrol pump singda lakpa unake state government na hiram asigi matang da thabak paikhat trabadi thasigi tramanga dagi indefinite strike chathananaba Rajendra Singh Bhatt na section wa thamkre hairi aroibada maroyapa amuhanna Manipur ki Governor Anushya Uikena Ayushman Bhavat Tharom ngasi hodokre 26 sector Assam rifles kudakta logtho haiba kolau lauduna kakchingda miyam gi oiba wakat khongchat chatkre No more trips to Delhi, call PM Modi here, remove Assam rifles from Manipur, Haibna Singhba placard sing paiduna wakat from chatakre Loinana C295 transport aircraft ngasi India da kusinarakre
ngasigidamakta di paudam pijaba matang asida losinjare mejang tabirba khwai punopu amuka hanna khurumjari